Ukitaka maombi yako yasikiwe na kujibiwa na Mungu, basi fanya mambo haya manne. Kabla sijakutajia mambo hayo, ukigusa button ya subscribe hapo chini, tayari unajiunga na watu wanaotaka neno la Mungu liwafikie watu wengi zaidi. Na pia hautakosa video zinazokuja nzuri za neno la Mungu. Yesu mwenyewe aliomba kwa namna ambayo watu wengi hawajui. Leo nakuletea vipengele 4 au mambo 4 ndani ya maombi ya Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani. Jambo la 4, maombi kwa ajili ya wengine. Maombezi, kuwaombea watu wengine. Haya ni maombi ambayo mimi napenda kuyaita ni maombi ya kujitoa, kwa sababu kikawaida unapoenda mbele za Mungu kuomba, mara nyingi tunaanza na kujiombea wenyewe. Unaanza kuombea mambo yako binafsi, unaanza kuombea shughuli zako, unaanza kuombea watoto wako na familia yako. Hebu tumwangalie Yesu kidogo alivyoomba kwa ajili ya wengine kwenye Luka 23 mstari wa 33 na mstari wa 34. Biblia inasema, na walipofika mahali panapoitwa Fuvu la Kichwa, ndipo walipomsulubisha yeye na wale wahalifu, mmoja upande wa kuume na mmoja upande wa kushoto. Mstari wa 34. Yesu akasema, Baba uwasamehe, kwa kuwa hawajui watendayo. Tunaona hapa, hawa ni watu walikuwa wanamtesa Yesu, wanampiga, wanamtemea mate, wanamtukana, lakini bado Yesu aliwaombea. Tunajifunza kitu hapa. Hata kama watu wanatutendea mabaya, hata kama mtu anakukera, hata kama mtu anakukwaza, hebu nenda mbele za Mungu kumuombea. Na sio tu tuwaombee wale wanaotutendea mema, tuwaombee na wale wanaotutendea mabaya vile vile, kama ambavyo Yesu alifanya. Angalia hayo maandiko niliyokuwekea hapo, Yohana 17 mstari wa 9 na Yohana 17 mstari wa 20. Zaidi ya mara 3 Yesu aliwaombea wengine. Ndugu yangu, ukiona maombi yako yanakugusa wewe tu, unajiombea, kisha unaomba maombi kwa ajili yako mwenyewe juu ya shughuli zako na vitu vyako wewe peke yako, basi ujue hayo ni maombi ya kibinafsi tu, na tujifunze kuwaombea wengine. Jambo la 3, alitaka mapenzi ya Mungu au mapenzi ya Baba yawe juu ya mapenzi yake. Zaidi ya mara 3 Yesu alisisitiza mapenzi ya Mungu yawe kipaumbele zaidi ya mapenzi yake. Kuna wakati Yesu alipitia kwenye bonde la uvuli wa mauti, akapatwa na msongo wa mawazo kiasi ya kwamba akatokwa na jasho la damu. Lakini hebu sikia maombi yake kwenye Mathayo 26 mstari wa 39. Akaenda mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Angalia maandiko mengine nimekuwekea hapo. Hata kama Yesu alikuwa katika hali ya maumivu makali na uchungu na mawazo mazito, bado alitaka mapenzi ya Mungu yatimizwe na sio mapenzi yake yeye. Sasa ni kwa nini tuweke mapenzi ya Mungu kipaumbele katika maisha yetu? Ukweli ni kwamba Mungu anajua tunayoyahitaji zaidi yetu sisi wenyewe. Yeye anajua shida hasa iko wapi. Yawezekana tunapopeleka mahitaji fulani mbele za Mungu, kiukweli sio hayo mahitaji tunayoyahitaji. Yamkini tunamuomba Mungu atatue shida ambazo tunaziona ni shida, lakini kimsingi ni matawi ya shida na wala sio mzizi. Lakini mapenzi ya Mungu ni kuondoa shida kutoka kwenye mizizi yake. Kwa hiyo tunapomuomba Mungu, hebu tutake mapenzi yake yatimizwe. Wacha Mungu ahusike na jambo lako kuanzia kwenye mizizi yake, hata kama sisi hatuijui. Kwa hiyo inawezekana kuna jambo unamuomba Mungu kwa muda mrefu na huoni majibu. Hebu fanya jambo hili la 3. Kubali mapenzi ya Mungu yatimizwe juu ya jambo lako, na wewe utaona majibu. Jambo la 2, Yesu alianza kwa shukrani. Yesu alianza kwa kumshukuru Mungu. Yesu alikuwa master wa shukrani. Tukiangalia kisa cha Lazaro, Yesu alipofika, kabla hajaanza kuomba Lazaro afufuke, kwenye Yohana 11 mstari wa 41, Biblia inasema, basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Anatanguliza shukrani. Maandiko mengine yanayoonyesha Yesu alianza kwa shukrani hata kabla hajapeleka hitaji lake nimeiweka kwenye skrini yako hapo. Zaidi ya mara 5 Yesu aliomba kwa shukrani. Hii inaonyesha kwamba shukrani inamgusa Mungu moja kwa moja.
na pia inaonyesha kwamba tunatambua kwamba ni Mungu anayesikia na kutenda na kujibu maombi tunayomuomba. Tunamshukuru Mungu hata kabla hajatenda, kwa sababu tunaamini kwamba atakwenda kutenda. Kwa hivyo wakati mwingine unapoenda mbele za Mungu, anza kwa kumshukuru kwa mambo ambayo amekwisha kukutendea. Mshukuru pia kwa mambo ambayo unatarajia atayatenda kwa imani. Anza kwa shukrani. Jambo la kwanza, Yesu alimuita Mungu Baba. Ukiangalia kwenye Mathayo mlango wa 26 mstari wa 39 mpaka 42, Biblia imeandika maombi ya Yesu akiwa katika bustani ya Getsemane. Hapa Yesu alimuita Mungu Baba yangu. Ukiangalia pia alipokuwa msalabani kwenye Luka 23 mstari wa 34, Yesu anasema, Baba uwasamehe, Baba mikononi mwako naiweka roho yangu. Ukiangalia pia kwenye Yohana 17 mstari wa 1, Yesu anaanza kwa kusema, Baba saa imekwisha kufika. Tunaona zaidi ya mara 10, na maandiko nimekuwekea kwenye skrini yako hapo. Yesu alimuita Mungu Baba. Hii inatuonyesha nini? Inatuonyesha kwamba mahusiano kati ya anayeomba na anayeombwa ni ya muhimu sana. Fikiria mtu usiyemfahamu kabisa, ambaye hauna mahusiano naye, analeta maombi kwako. Labda anakuomba umsaidie kitu fulani. Ni tofauti kabisa na mtu unayemfahamu, ambaye ana mahusiano na wewe. Labda ni ndugu yako wa damu au ni rafiki yako wa karibu sana. Namna utakavyoitikia maombi yale ni tofauti na mtu ambaye hauna mahusiano naye. Sasa hapa Yesu anatuonyesha kwamba Mungu ni baba yake, tena ni baba mwema. Kwa hivyo anapoenda mbele za Mungu kuomba, anamuita Mungu Baba, anatambulisha ule uhusiano wake, anaukiri ule uhusiano wake. Wakati mwingine unapoenda mbele za Mungu, tengeneza mahusiano yako na Mungu ili Mungu awe baba yako. Unapoenda mbele zake kumuomba, umtambue kama baba. Na uzuri, tumepewa njia ya kumfanya Mungu kuwa baba. Kwenye Yohana mlango wa 1 mstari wa 12 inasema, wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa hiyo siku nyingine anza kwa kumuita Mungu Baba. Maombi yako yatakuwa na nafasi nzuri zaidi ya kujibiwa ikiwa mahusiano yako na Mungu yako sawa. Hayo ni mambo 4 yaliyojirudia kwenye maombi ya Yesu alipokuwa hapa duniani. Ukiyaweka mambo haya kwenye maombi yako, ni kuhakikishie kwamba Mungu mbinguni atayasikia maombi yako na kukujibu. Sambamba na maombi yako, maneno yako yanaweza kuwa na athari kubwa sana kwenye maisha yako ya kila siku. Angalia video kwenye skrini yako, utajua namna unavyoweza kutumia maneno yako kuumba na kurekebisha siku yako. Mpaka wakati mwingine, amani iwe nawe.